Muri Uvira muri uyu mugoroba inzu yari irimo abasirikare ba RDF n'ibiro byabo iturikiyemo bombe, abatari bakeya barahakomerekera. Nk'uko amakuru rero aturuka bisobanura, akavuga yuko ari inzu yari iri hafi y'icyambu cya Karundu, hafi y'icyambu cya Karundu hano muri Uvira werekeza muri Uvira santere. Nibwo muri amasaha y'igicamunsi amakuru agiye hanze, ubwo aba basirikare bari bari muri inyubako yabo, niba hatewemo bombe na wazalendo, niba ari iyabo yabaturikanye bari barashyizemo, bya bindi bajya bavuga ngo umutego mutindi ushibukana nyirawo, ntawamenya. Ariko icyo mubonye cyo nuko bombe iraturitse rura n'urwokotsi mwarebaga. Tuvuye aho ngaho ndanyura muri Walikale, muri teritwari ya Walikale, ahangaha ni muri Kivu Amajyaruguru. Haravugwa abasirikare ba FARDC bahanganye n'itsinda ry'amabandi ahazwi nka Buma, Mpombi ndetse na Iteya. Ahangaha bikavugwa neza yuko ahazwi nka Bukamaho bwaho honyine haje kuba hafatiwe amabande agera kuri 4, ayandi 3 arakomereka ku buryo bukomeye cyane. Ndesika ndako yanganga na bango wana nde mukolo asalela kabango bakisinde na ndako na ye awo. Bato nyonso bazalaki ana kati na bango nde bakangi bamokonzi bakangi bango bao nyonso. Hii ndio yabo nyumba hii. Hii ni yabo nyumba hii yenyewe, ndio kuko shefu wabo huyu. Ndio pale ba soda balingia bana mabamba bote hapa. Nde bakisi na bango basi basopi awa. Nde bakisi na bango yo basi bakangaki. Baoyo nde bachaki awa bazaki basoda la bango ya koboma batu. Bakisu mosusu yango bazo matisawa na eloko na kiti baki na bango awa. Ba mosusu nde baoyo bakangaki bango deja basinga baoyo nyoso oyo. Biloko na bango basi bachaki awa. Mvuye aho ngaho rero reka ngaruke i Kinshasa muri rusange. Muri Kinshasa inkuru irimo iravugwa nuko General Chiwewe ndetse na mugenzi we bari bafatanyije John Kabera, ubu ngubu CNC rwa rwego rw'igihugu rushinzwe ubutasi, Demiape na CNC, izi nzego zombi zamaze kuba zafasha abagabo, zikaba zafasha umwanzuro wo kubohereza muri gereza ya Ndoro hano Kinshasa, aho bagiye gufungwa nyuma y'igihe kitari gitoya. Aba bagabo bakurikiranyweho icyaha cy'ubugambanyi no gushaka gukora kudeta mu bihe bitandukanye, gutanga amakuru no kugambanira igihugu, bagambana n'inyeshyamba za M23. Ibya Chiwewe rero byongeye kuzuka uyu munsi ubwo bari bajyanywe muri gereza. Nabonye video za bamwe mu banyekongo barimo baraserebura yuko ajyanywe gufungwa. Célébrons les 3 étoiles de notre Reka nkomeze noneho rero ndakomereza hano mu mujyi wa Bukavu.
muri agisi ya Bukavu Twangiza Mining werekeza muri bino bice bya Mwenga. Amakuru yamaze kuba ajya hanze nk'uko yatangajwe kuva nimugoroba nuko ya Ambuscade yaje kuba mu ijoro ryakeye rya 13 ushyira 14. Amakuru ari kwandikwa ku binyamakuru bya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo nuko habaruwe imirambo igera ku 9 y'inyeshyamba za M23 mu gihe bane basanzwe ari inkomere zikomeye cyane. Mvuye aho ndahita ngaruka i Kigali mu Rwanda. Mu Rwanda ndareba inkuru y'uko RDF yohereje ngo itsinda ry'abasirikare kabuhariwe muri civil engineering mu bintu bigendanye n'inyubako, ngaho bagiye gutanga umusada mu gihugu cya Jamaica. Bagiye guha umusada igihugu cya Jamaica nyuma y'igihe gitoya iki gihugu mu mpera z'umwaka ushize kibasiwe n'inkubi y'umuyaga yitwaga Melissa Hurricane Melissa niko yahawe izina iyo nkubi y'umuyaga. Rero ikaba yarasize yangije bitari bikeya, ibikorwa remezo birasenyagurika, amashuri, inyubako, ibiraro, n'ibindi bitandukanye birimo insinga z'amashanyarazi, ibyo byose yarateruye kubita hasi. Ubwo rero ndareba rino tsinda ry'abasirikare kabuhariwe muri civil engineering ngo rigiye gutanga umusada hano muri Jamaica. Nkwibutsa yuko Jamaica ari kimwe mu bihugu bibarizwa mu birwa bya Caraïbe, na Pacifique niho giherereye. Ubwo ni muri Amerika y'Amajyepfo. Na video oyo bala naona tina tomoni mukana biso verite elukabaka mosusu na bombe na bato soko matoloki alobi verite bakoma kolukeye ba problème. Mboka na biso ezali ya biso nyonso moto okekolomboka azali te, biso tuza bakolomboka. Ngai kapitaine nasololaki makambo kofinga moto te, nasololaki makambo oyo ezokoleka na mboka, azoleka na kati na mapinga na biso. Naza kutu na bololo grand frère na ngai, grand frère ya ngai aza major commandant bataillon oyo akufaki na Uvira oyo bakomaki ye na ordre ya mokonzi oyo akeleki na opération kuna oyo bakomaki ye ndenge apesaki ordre kono atika position abima position etika na vide. Ntango ye asali discussion kono bato basoda babima ndenge nini position etika vide sukasuka ekomelenge liwa babomi ye. Abengi nge lelo mwasi na ye na bana 5 baza na Bujumbura bazosufi toswana bango. Nani ozo likambo zina libota na asola te, nani ozo likambo zina libota na asola te. Nana kote ya arima pro kosala ekolo ndeko na ba kote ya arima sala ekolo akupa liwa lokola moto za libota te. Babo maeka kaloko na makasi na ba oyo bazoli patrete ba ningu mboka ko ba ningike mboka ezela ndemboka ya mabet ya malamu te. Ya babeta bango maboko na sake ojoyo po ezela biloko mususu bakozi bayoka yango te, bakozi bayoka yango te. Tuza na tata guerre, tuza ta pete. O bazolo bakene ndenge nini moto zo solo na kati. Alo nini capitaine zo solo na kati makambo. Non, eza ndemo ka mabeta. Tamu zumu na biso za bakasi ya kubuna bituma kaka bino bakozo bazo tina bango. O bazo bebisa mona na bato. Tolo bate. E ko bakunu luka biso ba problème. Na informe bandeko oyo bozali ngai na kobomba tenga za mungara. This video is not for to promote any terrorist violence or hurting. Our purpose and target is to inform and to teach, not to hurt anyone wherever. And I repeat that we never made this video for to promote any terrorist or to promote violence or to promote any hurting. And our purpose and our goals is to inform and to teach, not to hurt anyone.